Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bisa, lu mau kemana? Lu salat yang benar. Selesai ngomong sama lu. Asyhadu an la ilaha Mau sholat Jumat tapi masih jam 8 pagi, masih lama. Ini Aris dari mana woi? Woi Alif, Lip, lu ngapain nggak sholat Lip? Sholat duha, nanti aja aku sholat Jumat. Blok, udah selesai sholat Jumatnya. Masih jam 8 pagi. Lu lihat aja sono rumah jam lu. Dari sholat Jumat. Ayolah, gua. Itu. Kediam.